Ia o folo fa fatalo fatu Samoa mai moanga de vanga o la fia o tolu minute ua te ai nei le tu la lima ile tautua fa awa wala Bluwave TV. Ia por ngalu mona TV mai sere por kalame o le Tautai A'e male mruia faivo se tatu utiru. Tautai A'e male malo. Tiu te foi ia o lo fenga iai mai se foi o la vasinga faivo foi ia mata faioi e usua iai lo tatu utunu mai le taiao anga ile afiafi. Ia to e mata foi la ia le o le saiko lava le masani tasi o folofa ma o fa fela ia tu le anga le leo lo tatu tapa usidi le langi e le teri tununga ia o lo vai lu tu sai le tua so manuia me se fo yo lo nei vai venga ia ile dei do fo ia so e tu sai o tiu te ma fai va nga lu nga fo fa malo le tautua fa malo le ono sai fa malo fo le lava papale wa ia le si kaimi ia ele ngata o le fai nga luenga ma le tautui no ainga. A o le ongo sa inga fo i o ami onga kasi le me e fai mamo le plonga elisi. Ia e mahalo lava fo ila le ono sa i mahalo le fai toa toa. Nei vanga o le afiafi, ia o le tau o una fo ila nei o siata o se mai lungo le poro kalame. Pe au mangarunga lo le ea, ia tātou fasoa, tātou tanoa. Ia wa fo i le longo longo puia li ina o lo tau pa ia mo lo tau malu. Vaenga masani fo o lo tupu toro su tatu tudu mai se fo o Samoa male la rolangi ato e le dei fo aso lulu ioe aso lulu o le masina lo na valu o le nei tusanga lua afe lua se fulu male tolu fa aftai atu to uma o lo o filifili le dei tutua o le dei au unanga i aso taitasi ia fitu aso le vai aso e la tau te sheina ia mamai moina mamata mata iai ia matali talie iai maula iai but tofo e inisio tato o nanga fowia wa a matali lungo le tautua le Blue TV ia fia so sa mataya o sa e i tato polo kalame a fale nganga mai le ministry le universal ministry le fo wa fa'alui nei lungo le tautua mele o nanga lau Bluwave TV. Ia, mai mo ia afa pe o lo wao langa i kele o se farisa. Ia le wa sauru farisa e fa'o o mai a o lungo lau telefoni. Moranga iris kaka fa penga. Fiu ma kua e kuri le roku sole. Ka iro le kau whainga aru e wha maru petu tu na mare kuri nga kai aru le roku. Ia uio lea. Na la ua iainai au nanga na shea antu po le na ua live atu lungo le porukalame ale Blue TV i afiafi o sa bantai o sa ia e te sila mai mofo ia i pe afa pe mo so taimi mori fa malo banga fa te tele tatu sponsors major sponsors le Tasi Market ia o le tau tua mre o na le o to ai tau nu tatu containers o metal mafa mai Samoa fu fa ele lenga talo so o situ ai mangioka ka amu o ufi o ulu o fa ia maua umai le tautua male o nanga le tātou Tasi Market le ngata o le whaloloa au tū e Henderson po Messi ia o le tātou la lai GI whape fo i le tātou la lai Papakura. Over di ngalo le tautua a lau Tasi Pacifica Cafe ma le Tasi Cafe ma le tua lua cafe ese nei whale enga o le tamale nai le One Tree Hill. Ia it's a normal cafe kama vui le ilau mocha, cappuccino, Valentino. O au ma ko ai nga kofe ye ke aru flat white long white black white tapur white e te mau ar kaman ngai le One Tree Hill ole o na nga le Tasi Pacifica Cafe i GI kamala nga ole vaisalo koesi suesi i ole poi e ke mau nga le maruta au te tala mai le solulu se pa ia le sa mau fo ito na yo le fiafi pe afa pe e te fio atu mtala au atu le unanga le tatu Tasi Pacifica Cafe but jo fo le tatu fa to lo e fa solo te bini mo salta ma remember ole aso salta ma au te roa ele ole salta kama le vai so ngai Samoa afa pe lima se furu tala pe silia to fo e te fa aluina i fa lo le Tasi Market tatu supermarket ia ona tusi le o lo swafa ma le numero telefoni e ye le pusa le nai lo mo counter so se fa lo tu o ye tonu awole mai mawina e te anga va ai mo tatu se i te ono manu malo ai ile wati fo ile le matai black ma ngai ai
ai a whape lua se fulu ta lai te whaaluina, so se cafe le One Tree Hill ma le tamale le GI. Lua se fulu ta la, auhi me maura ulisiki, to uye lo suafa. Ia, male numero le telefoni, e te hanga vaai, e te manu malo i lisi koe inga fu i le matai code. Por kama auto. Ia le na, a whape fo i la wale vana lua mafuta masita maa, nga olo usio langa card, ioi. Tele foi tu pela foi ro ainga ai titilo na ainga. Ya wala va voi sia me ki fasi. Ole fa antau le leo sana o te pe ke o mangu malo i le wantile o le matai. Ya, fa tai fo le tato Pacific 40 maleta lo fa voucher. E tu sai fo o le lango suina o le proclame i le afiafi male afiafi. Tasi le dei au nanga na fa ma avinga i le matou fa mo le tau sala online. A fa pe fo le tau te mafuta mai. Ai o ta bena ni sa ilinga zeleni online ale do no upo kalesia maftanga awana imisi ona e fa afso ta ile unanga ne le Pacific 40 mali jalo fa voucher nga le kiliki link oso mai ya voucher luma nga ka no le omi po le al tulanga fa o nga malau credit card po le visa debit e te le ta walu se fa le tupe e tau su e walanga fesili mai fo ile me ka o le SIP o le Swift code e po le SIM code. Ia le na e ki kaure ia walanga ia na na ufa ia tur fa ma venga le. Fa tai fo ia ila to ai wo ka ho fo ia ila ma tu sala online na fai nei le weekend le no nei Samoa. Ia umale le kai mi o ka mo fai mai ila to America, me se America manisia tu Australia. Langa ia le Swift code te mo mia. Ar kamalanga e le nga ngu mela numbers CW P N ale umia. Ia umai alanga lau ia le Swift code nga wo uma fui man ka sala online. Ia. O le la wo fa mama avenga tu. So tai mele unanga le Pacific 40 o le faingo fia ia. Mo se voucher ia awa fu fa mo me tulanga fa pena ia ma fa tau ngai tono. Ainga. Le tato Maota Samoa Service de vai tele ia awana ingalo le unanga le mo le tuina o lusa ma tulanga uma lava foi. Ia e fenga ia tono Samoa Service no lo vale le ColourShop se matafele ia fa le leia vali ina fa au le leio lo mota mo foi vali ta vale ma so se to inga vali ia nga te lia ole au unanga mo voi foi ia foi le mo vaenga fa ngai fa to anga ma le tu wina pe onga ese a sa pelu tu lo fa fonga le tunu o ili o me uma fa pena e te mo foi le unanga le ColourShops e matafele Samoa Tourism Authority. Ia, male tato o nanga beautiful is back. Ia Samoa. La umalanga le no to fo i mai nei. Ile va le ngo sa wo ngai le so so le fefera sa. Alu se mele vai o to e kwata ile se fulu. Tau nu mai nei la afalta silva veau. O I kekir ma ko malanga antonga o palalangi ma sainga ma. Ioi. E ma eu fo ile tu langa wo yesi o tato ko tu me se fo le to va atua tu risi matanga ta fa mai mo atu to tele a wa fa pe mai to mato malanga pe to se lau fa te tai te ro pe se lau tanga ta Samoa ma ai pe ro se lau o tanga tu nu mai fa fo pala lang io ia fa tai langa le yo le tua ono o le ua saunga le multa tu tu ni si eu ya fo yo lo ya ila pata ingo le tu langa le la fo fa mai fo le pisi Samoa se Michela mana inisia fo yo tu langa le rheumatic fevers. Ya. O men ka ko so fu mo la mai ai. Ya e mo mi a fo ile wa le si fo va nga o ta ele ma va tu fa fonga le tu. Io o le alua ile vai ke lo kala. O le carli al fo ka ma o le fever rheumatic. O le vai. Awa po le lo waru fala au e ke aru ai lo le voi ngai o tu ai nga me ie io ingu lua ingu kolu ingu fafala au ale tarpa tu lo va fonga na tu nangor kamar rheumatic pi ala mai ko ngwe ya aftai fo ile tau sala matiu o wona ngalo le o nanga le ia ile mo tu tele sala vai le o sa tu paitea tau sala matiu ia ave ia ele ngato le falao vela la tu bakery ke senga mar kama ko ngaki la umi foi lele ka ia mar masi popo ai e te maua foi la unanga o fale i te tele ia me se foi o tu langa I lau
ia o no foa e haia awa fa mo foi pusa isa te tele foi ia wa ia maliu fa ipoiponga mitulanga mala fa pena maso se unanga ia le tautua fo ile nai tono so tatu tunu Samoa ile mo tu tele i sala fai e no mai la fa talo foi lungo tatu wa vai mo mo ia fa karo atalo fa tu tele ila tone epa ia fa vati wa au loloa vati wa au mamau le to tele lungo le tato purkalame io o ilato e ka uro ri ku nga le o le vai ri ama ka fonga ko ka ri ma ya ai foi la ko foi kala foi lele rono male wanga le ai foi la ko foi kala foi lele fa mai ele mai sesi ile ola foi fa mai ele mai sesi le ta ele tulo ai e fulu ka ele so allora lo sai io ale fa talo fa il tuo fine ia o pisi a foi fa mo le mo se te mi tau te mafutai ia ma to tele o to Ronald Taloli tui Richard Sawa ia sunga fa fa ngai ngai ya Johan Tamadi de po ia male porca male o nanga fo il nei vanga la fia be se fo io sheino tanto proclame au nese Corinne o ste mi tal no e to fo i fanua lena fata lango kamu ma to vai ngai lungo programa fa talo fo ia tu ile to tele bi se fo ia nisi o le fato atete e ingi so makungu o le ke ile fa pe na vili mai tala tu na nafi vili mai na nisi o matai o ma to nu fa mai pe ma fa ina inu se ma to i puti ai vili mai la o lo ke karia ko ngi usila fa mai la io le wori soli o fe ali nge ke ye o va ko le o to fo i mai nei o no tu langa nga luenga a va so ke fa ko le va veli o vai ia a taile tu le va ve o wala of so ta inga mi se fo tu langa i fa nga malanga nei vai tau le so i fuanga ma lo la le on sa ia ni se fo i sa fo fo ma wasi na catch up i samo ia o mar fa mo to fo i mai manuia fa ti tele fo i le maftanga fatalo fatu to tele o to ai manatu ona ia ile tato malo fa alo ngia wo manatu fo ilia la ka ko walu malo longa a fo i mai na ona fo i mai lava fa felo ai ia tasi le mata upuna ona o fa ai lo fa bene ai se fa tala no ina le time o le ile official malo tasi le mata upu sa o fa so ai le sona na fiol mata upu wala wo lunga mai le tala no ina i Samoa e si to fine fo ilea na mai lunga ile newspaper Samoa observer ia wa share soro mai fo ile to tele o fo ile au kuskusi news ile au fai news ka wakia wa mai solo ma share mai le maliu wa yo si to fine fo ile po si fa fine fo ile ia ele to tau pau ino le na wa lunga o mo fo social media le fio anga a swa fo le tamaita ile o poli ia le wo tele upu matala tua ina le sunga le fa ngainga ia male kalisia ona o tulanga fa pe o le mafai ma fa saina ona faia sauninga po toe sauninga ile malu tapuai po lana e kalesia tu lo le fio anga i faleu manono langa le ufa sau fo ilunga ia na ila se na reach out to my jaula zona nafi ia mafa pe mai asia ta fa mole o le o te nofo maletala lenga o usa o yai fa sanga i mata ne ye lua tu lo fa fonga la tunu mare sunga fa fa ngainga mai so matu ainga ia ngo fa penga tu lela o tono le tanto office nei non tanto atu le malolonga a foi mai fa filo ai ia le to fine poligina ya vai mona le atowa e lungo le tanto proclame pe mai fa salon fa business nei da lo fa la fa Samoa o le o tau mai fa lo lo le Tasi Market ni usila nei tanto o lo me tau lima SS mai Samoa e pe yo fue ma to launga tuinga matano panuava ula fala ula nifo titi furumua fa pe manifo oti maleano no yo nisio me tau lima SS te filifili mai ma fo ya tanto tau ma fa SS mai Samoa e pe oia ula ma fe fa pe talo ulu ma fa ise tau o fitel pala ule lo le numero lo o ilunga monisio fa matalanga le Tasi Market le tali o longa o le atau nuu mai ia te oi i le aso muamua o katopa i le lima i le afiafi i le Teardrop Event Center i Manukau o nofoaga sa faaingoa muamua o le Vodafone se aso faamalolonga ma le faalia o le mana o le atua i lou soifua o se aso vavenga ma galuega mamana o le atua o le a faataunuuina i lou tagata o lou avanoa le legi nei
e te moli mauina ai le mana atu atoa le atua i te tonu ia te oi. Su mai, afio mai tātou te awai whaatasi, ma moli mauina se aso whaangalu hatā. O le fotu ae, o se moe moe fou i lau soifua. O le ala vaso le a e tauli mai nai, se whangu sua upa ia mai Israel e le aiso na tau. Awana i emsia le neia manoa matangofi. O le a e moli mauina ai fo le ulfale mai o le whaatusa, o le atola au o le whiangainga a le atu. O se aso whaamurianga mo oe malau ainga, aso mua mua o ke topa i le Drill Drop Event Center, Manukau, Soifua. Hello? Happy birthday, Us! Yeah, happy birthday di mo kwa makiva. Say, may kala mo vine kway. Amang yung kulos fangao, makakulong talo fakagjoy celebrate los fangao yung sa misina. Sorry, e fia po. Ah, sorry. Ang kami ang kasi los fangao, if silpe fia po. Uso, kan yung kokong yung member fufu. Yeah, okay, so ifo, pauso. Thanks, sis. To the love to the family. Okay, bro. I love you. Love you. Maroso. Oh, talo po, welcome to Thomasin. Maro. Paymo. Talo for matcha. Ia o teo folofa mato e whaafera ia tu le toi te liu mai ai o le porokalame i malolonga o le nei fiafi i na ua lua se furu minutu te dei le tu la e lima i le tau tua whaua walau Bluwave TV be se fo i o le porokalame o le tau te iai ma le malo whaivolu tāntu juru u le nei vanga o le afi pai oro whailo atu ia e ire malo whaalolongia ia o le tātou porokalame fo i e tau wao na mai wha maunianga ia me se fo si tala oto i mea o loo tutupu e me se fo i o mea o loo lau manu ia. Ia o tala fo i lea ngai wha mai upua ko i inga o mengi o kala. E le vaea. Ae le lea. Ia, me lea o te fia whailo atu. Ia o le ua mawale ma so te inga. Ia, ma le tua fine fo i politina. Ia vai moana. Le atu tala vai moana. Ia, ile riva nga o le viafi. Ia, whangatonu le ifia maina. Me whai ona toe whailo lo tamali anga. Ia, ai o fio anga i Samoa. Ai pole a fo i lau whaia. I le whaalavelawele ntula i mai a mese fo osi tua fine po osi a fine. Lea whaaponga i mai a i le tala lau walunga whape ua te ena i le whaafia ngainga. O na whaia o na peau whaamawai. E e whaonga i nai le wharisa a le kalesia ma le ngang whaaloalo whaamon mole lava. Ia, whaatalo wha tui lau tau wha asiata. Ia, ne whai tū la, ia mumo fwoi whaatalo wha tui pa ia malu e sio tātou atunu. E wa mawhai ona mafuta mai nunga ore. E nei por kalame, ia whaatalo wha tui le suafa man malo Yesu Keriso. Ia nei tū la, ia asiata. Ia whaapatai lawa mo le manoa. Whaapatai fwoi male, mala au lia wamwhai e ona tā mafuta nea pia. Ona ole, nei mata upu mata utia wa tātou whaalongo iai. Ia e au lawa ia. Motu le pā, ia wa mala malama tangata. Na ngawa, na ngona lawa na mawhatia no taloto. I nei mea wa tūla i mai. Ia e whaapatai tele la sunga mo le manua nea fiafi. Alo whaapatai ia vai mona. Ai tātere ise e nei whaafisili manisi o vaenga e wha manino. Ia, ave fo ile nei lao e vaturi wha mai senga. Walanga o lena maua fo ile tātara noanga ia aile ia whaia le tā whaatara noanga le nei. Ia o lele i levana e taliu mai Samoa e tu sai o le wala awa le tua i sea fine foi. Ia po o le mafine wafuai. Ia le nei mata upu i le tali tunungo se mata upu whalu tui whale ae. Talo i le tua o lo i le wha mawhanawhananga. Ia e pa i o ainga e me se foi ona o le tuuai e le whanau o le nei mafutanga. Ae, se whai se tala. O le alo so tanga na i le tamaita i le o po uli. Ia po io le au mai lungo le tatu tala le Samoa observa me se foi o le o sia so le tele o le alo so tanga ia i malau fai ia ia fua yo na fai le ta fa tanonga nei fa mon bole Ia whaapatai la wa siata mo le paafisili. Ia e o le maitai le na maliu nei le sa o malanga tua i Samoa. O le tama lo uso. Ia o le maikai le lalo i poha. E onga le
nang kamakenge le nga maliu. Ia ma sa fai mo no nga ainga no uso le. E ila le pale le kulai mai ngele. Pa fika uni le wa mai ai lunga social media. Ongo kamano le o ma ai le wa mai lunga lapseva. Ia o ia le sa mafuka malo uso. Ele la mo wele mai ka ile wa mani ngei. Ia pe yo so kanga nga o ha uia mani ka mai ka wa mani ngei. Malo whaaftai o so o lea o manino le man tole vai o lo nis. Tamasi o uso. O soifua mai nei lo uso lea pe na ia ile whamoe le pe lea. Ia, nga ia lo uso pa moe ma o lo uso foi. Wa fai longa a inga. Ai foi longa pa ngau ka malo wala mafuka ngei. Ai wa fai si leva nga ke amar ka malo lea. El ka magiki le mani ngei. Okay, se te imita te foi mai I langa le ufa marusina mai foi mai lungo tu singa observa. Ia ele to na dia foi la le sua o le to fai au tanga vai sorry langa no ufa le ana na fi ono le tu singa mai ngo o upa le o pe tau ma wo upa le sa ngo le sofa. Ai se umata to mai ai so tu tu matanga wina. E ma fai la o ma fai sa utala. E ma fai na ma tu ma fa fonga le tu no ma fa longo longo. Ora le menga kupu. Ai o ai fo inga iai le whaaloto I whale le tau whisanga inga ma le whaafia ngainga o a tala na whai. Tell us, o le ale mea na tupu tonu I le melea. Hamona mbole. Ia, na maka maila o whamakalanga le kaiminga uka ngu ai Samoa. Ia pe uka ngu Samoa ua mako mafuka mako makua o se foi mako hanga e me se foi o se tinga sa pai malanga aku o le maliu foi panau. Ia, sa karka sa ma face to face ma fe au. Ia, na sa makar ngoa ma fe au. Sa fe siri ma fe au ia kia. Polan po kalame la sorteine. Na lie. Ia, ona ukali ia fe au. Ia, o manga mako papsanga matua. Mo makua makar ngoa mako ainga akoa. Por kalame o ana o masangi lo ungu ya ana o le ngole sa ola mai kingi kongon mako ai o le ngole pingol pe ak me kisi fu le sa fa ngol mai ka ilo wo ya pouli ya o le saida le ngoa long ai ngolong kama palau ia sa fsiri mai na fe au ya kia polar por kana me la so ana ma pe o la ilo fe au o ule nga fa kan mai ile ia ngo kala ngo le o mga makala ngo mo makua o le aso falaile e ave kua ia ana e mama kuloa ave sa o mga mai sa o le fale maniu ave sa o le fale sa ia nga mai lona I mako fale ka o koi mo singa kula ia nga la fo ilo le no kingo pe o la uia le kala o la uma ke kala ngo ma le pai fe au ia asa fa amana malama mai fe au ia ke au ngisi fo yo o ko unga ma kula fongo fo ale me kisi ia sa ule kali ia fai au la le vai ai sa wanu o ke kala ngoi lo kama o manga me lo fa mala malama me fai au ya kia ia sa wanu o kala ngoi o makua man mako ainga ia ngolo le fiafi walu wa kweli sunga fai au e na ko fai mako lo kula fiafi ai as kaya las falele amai ia ana ikua ia sa fa malama o mai fai au vai nga umale o ku unga le ekalesia ma kula fongo fa ekalesia ia sa le se menga ki el fai au ongo de fa ipo e ko fale alasa ekalesia ia wo pa ulo lo ko fa ekalesia ke le ko ia mi fa ekalesia e oi ia au karbo o ia ke wa se kala ia ola uya nga lo nyai kula fongo fa ekalesia ia sa kali la ngai mana mako ainga siacha Sa yei mautanga vai I. ele ia se utanga vai ai to tonu miele pa makala mai le mako felo e mal fe au mai fo ile pa manga fe au mako ainga ia ele ia ola so kofi ngal ba ko au kanga vai e bakula lima sala manga pusa apa korte fu ai e ka unga Ia. Anaku amaku on mako ainga ma mako e so angi la so lunga fingi ka ko esa ia nga ko ya esa apa nga ba ya la so nga
E wakula au kanga mai le aso nga so ai le ngua. Abe kuana ia ana. E la kua a makamori mauole. Ole maliu. Ai mai asia te fa ia. Le fa makala kuanga so le ngore mea ngai. E la kua a maka wo umara umore mauole. Ole aso. Ai ele iai ia au kanga mai le kaiminga fa sanga ia le mako ainga. Masi mako fai fe au. Ia. Okay, sei tata mana ia le tata tala noa ma fa manino mata me I foi le anga ile mata upule. Ina ua au mai le fa to fa la inga le sunga le fa fe ngainga ma fa be mai. O au lape le kalesia matula fono le kalesia e fa pea ma fa pea ma fa pea. I se tama ma se teine po se tangata ua pa ulanga fa e kalesia inga wala ngai ko fora e kalesia ma la tau fainga ma le fa leo inga ma ka winga o ia vaenga ia ngai ese upu fo ile le o le mele uti tau fia tuli o le ala le o le ase se to fare to ainga ina ua fa ma pu e to le fai fe au nei tulanga o le ase se tali le to ainga ye le taimile ina ua fa manino atu na taula ngona le to le fia pe nga kau fa fi nga ua pe tau tangia mai tala ye au mai pe wa kau le fia ko ainga en faina e tau fa lau tele vanga le Asia te sa le se tu langa fa pena na on matau ainga. Le fo I langona fa pesa e matau ainga. Pa wale kanga kani o fa fe au nga ua a mai fa fe au fa mana manga le. O le makai o le mako ainga. mali Sa tali ai o fa fe au. Ele fa ia se loko ai. Ka ko won ma le me ma bai e kalesia. Malesi kuna. Nga mane fa manga mengal fa fe au. Ko esa ngoa me ala fe au mako ainga. Na fa ko ainga. A ko manga nga oi ave fa sa. Ia. Pai me ko manga oi ai pe o la uia nga fa amana mana maku I kusai fo I makuna fongo mai inga le kalesia. Ia. oh okay o vai lupeo e sau noa o ilo no winga ile I fa apea nga full stop le kao finga fa apea mai foi le no ele mafai ko za o lenga fa mangingo mai au lape ya o tou ma ta o tonga ma tu la fono a o leanga mai le fai kalia ya o ko a ko manga nga wala e fai mafai o sa ngole O le finga ngalo nga si mako fe au nga. Sa ngoa mai inga ua umanga. Ele fa pe mai fe au fa sa nga Amerika mai ki fa sa. De ai se u fa pe nga la fo men fe au. okay Fa sa nga Amerika mai ki ele fa ipo ma. Ia. okay Na mai mangingo ale finga ngalo se mako fe au. Mako ai nga ako manga Amerika nga fa sa. Pai ne ko manga oi. Ai ona es follow fe au ia inga makula pongo me kisinga ola mai ai. Ia. o le tali la le tou ainga le na fua ai le ngofoanga le ngafai ai kusa o le kali la le le tou ainga tu lo fo I le fiole e tou mo pai o ainga o le kali la le o ko le ai la mai lo la ona me ia le kalesi ai mai faitua ele o se fa kunga fe au fai ku Ele o se fa konga fe au nga fai ku. Le se pa man malama ko pa ia man manor ka ko. Wa ave se ngai fa makalanga wa fai. Pe wo le menga wo kia lo ko lo. Wa ia fu nga ele fai misa. Wa ia fu se mako fai fe au. Ele ia se fa punga fa penga fe au a me. fa sa pa wale mea ia ta watu tatu ainga tu la fono masani e se tatu e kal ngonya pi ka waka ngia fa penga ia nga on fa wa so se leo mamo ele o ifo se la ngona ele tu langa le pe o le la waka ele o le ngona tala vai mona pe la le waka susuru mai le mala malama fo ile wa e so se tala anga e luona I tu ai o le la waka ka kafa ka le leia o le leo mamo ia lofa ele mili ya fau e ka usa o haku o le kenge ngai ko kisi la fia o pa ur fa e ka le singa makulanga fa penga o tu la fono ma pala however e pulea o ko pe ko ke manga e fa sa a fa ko ke fa yo o le pe tau patata fa pena le vainga le o la ofesili la o le langa yo ya sing o lo winga tania o ila fa au le fa ya mari orke o le mako fe au
Male mako male malanga so wai e po le fai au ka iki a mako ia ko lua una mak fai au ia male sunga po ia Yeremia Ia. e ngonga le o sua fo fai au o O le ala na su me ale sunga fa fa nga ma faile sa nginga o kinge I tua ile no fuanga wo to filifilia. ia o le ala ma siata Ah. o male fai au ia male sunga po ia le ia sole Vai wo ata tu lo. E o se maka upe ai nano ata wi le tulanga o le memali. Le anga o makua I pasolo o ma fau ka fa vasenga. Po o fea se fai fe au tu lo I lano le lale nei. E fa asal farisa. Ai kanga ngalu ai kua. A o le ala wa e sau noa. Ele ai ele I fa asa inga fo ile le kapu. O le ana fa ilo mai ai inga ia le lotu matulanga uma. Ai fai kali a o ko ia pe fai farisa. Longo winga ana fa pela la ofisiri atu fa mole ava I mona. Anga manga o ala ko ainga ma tau fiofi ma mau le ko fara ale swafa fo o to siele ainga ma fa pe lei fai farsa e fai farsa o sa ole e o farsa fai ele fai asi finga ngalo si fai au sa le songa siata ia pe u ia wa ia pe wa ka ngofo ko se pe wa esa ko la ngonga fo ingale maka upu wa le ni mai ongo le ai longa ele ia ka ngaka ngei wa mai le maka upu ngei longa so mira la pseba ele ia fa kasi ko kongu I kanungoanga ma me fai le mako ai o le ala le mafuanga I sau tau vavala o le me wa ave ngi maka upu ai se wa ave fa tata I le nei me lunga I le newspaper wa pe wa uia o te le ta o for social media mo langa o ke ka ua le source ngo mau mo o le newspaper sa o fai tau mo mai na share me tanga te te o le ala le mafuanga wa ave fa pe a o le o var ko fonga va ma o nga va ya o putu sa o vale to fonga wa pe ka ngia mai o sita ma o le teine le no fo ave o le e fai ka usa ngo mai le vanga o le ala me wa ave le ma ka o fa pe ele o mala mama tau le tulanga le ele o mala mama ko ele o le anga fo ele va ma ko ma sia ma ko fai au you know o le o ke fa mala mama ko ngale le menga ko ai o ke le o mala mama ile me le wa fai mai er kama no le lunga le observa le o mala mai ma ko ainga le ke ile ma ko ainga le me le ainga o mala asore o le mako ka mai kiki pa le ngangan mako ainga sa sia e mako lima mako fa kai ale ali wai ule aso kingi ke le senga se le se me pa le ton ia ai pe wa ko fa ke ia mako I le kulanga le wa saulunga le apseva wa ka ule ngai si mako pai fe au pe o le alanga le lo manga o se ke fa amala malama ingei wa ke le fa punga makala wa la fo ka ngaka I lunga le kuskusinga ka ule ngai se mako fe la nga sala mak fe au fa tala fa ia wa maua sau to so ta inga I si fa fe ngai nga se te milanta mai wa maua se tau so ta inga I se fa fe ngai nga o a mai fa fe ngai nga ai me se fo le nei taimi ia sa makan ngo masia u fe au ngai ia masa fa maru si au me asa fe au ngo ka wa ia yo lo kia sa no por kana me na fiafi ia ya o ye kusalo la ngonga male la ngonga la ngonga isi ma ko fe au le o kia lo loko ngo na ke fu wala me fu ma fai fu ngai fa makalanga ka ka lunga le ele isanga sanga ngasala pula ela ngasala fe au asiata me mo mua so se fe au wa ya ko kongo se ngo upo se kalesial alwe fe au e la ngonga fa ngale ka ko we e malu le e pa fe ngai ya ka ko ako ale wo makaba ya kunge ole loku le mako ole loku ka ho ye le ia ole o tona tau no ia le ka le siele tu lo ia ai pe wo ba ya ku lungo ngai me pe la ngonga an fa ho asiat I opum fa makalanga wana fo e wale ka fe ngai ia ole ia na ia le nga sala na fo ni ko me wa poncher ko lima ma ko fe ina ya se si wala ukala nga fe ma fe au le aso nga wo fa mal malama me si ma ko fe au la ya inga ya le kales ya wo ukari fe au le
La songa pa kero pa. E manga fo ine. E fai ngo fia fo i mako a inga. Ia. Malesi mea asiaka. O ia ko mako fana e pe o le. Kala ko le moto weida ne me fa sa. Ia. Ia kusa pe se fa mama avenga po ila le. Malesi me sa le anga yo kau. Kai wero kai mako i mangongo. Ma pe fa pe o la so ngu. Fai ngo fia nga o ka vale avere mali yo pa sa. Ia mako ia e fa e amo kwa ia kau yo lisi piko ele fai ia te ula le o manino fa tai ia vai mona i lo fa soa me se fo le fa avanoi no lo taimi o le wingo la o la utala o le ala o manino le matole vai o le fa ko fa la inga ia to ai ngawalanga le winga lu to fa tuai anga o ko fili ai ave farsa e fa ia farsa ele foi lá se vivesse foi le e pe tulo ele vai o viver singisi ko fa sala o kala ele o viver singisi a o e na mai tau watu ma kilo aku o ki nga ya la to le mele pe ang fainga il farsa a o visili la o tau tu lo tu tangata leanga leala ua a leanga ave maka upungi rungo social media o fa se ka ku lo ku nga ile kalesia manono o tau tu tangata nei o tongi se ma nga ile kalesia o lo ku fo nga i manono ya fo ila ni asiat angi fo ya man ele ka ku ele loku i mango ele se ka ku o fa ya i mango ele ngofo i mango ai pa wale mele e yai o kamaiki o le va o nga ia maranga fanga o kamaiki o le mai ka ina mani nge ia sa mani wa ni manga yo makua o ina tausia fafkai wa mayal mta upule no manatu no fi vesili alanga ina ne ile ainga madafa atalno ai faftai wa e au maya o fia nga ola e si kengele si o ni si o tamala va fasingo ya kioi na ola ila ngolon tamape na ola ia auto manono asiat sa fa de mo ma wa se tamale aso na si le fia mai mako kale si mai mako ainga le upon mo ma wa lo tama nga fa nga o i folo le mai ka ida a fisi lo yo ngalima kalo fai ia a fisi lo yo ngalima e yo le ala nga le wa kwa mai kinge sa ona sa yo mai la kwa makua o mafuka la kwa mafuka le lo uso mai ka mano le ia o kele o mala mo fo ia u ia le mianga hepel la u ainga ia o le ala nga o ka mai kinge e pipi yo po le ale o i ila ingo la kama e so la kama ki o yo maku ia nga u miana nga ngo fo o makausi o maku fa onga ia ai wanga mo le mai le nga mai ngai ia tale o le ana nga le talo fai ia manatu o le au ke aru ma fau pe si vai ngai ngi ke o misi aku ia te ile fa mani no le mata upulea o le me mua i lo ma fau ma fa so ma le tina ya vai mo na o le me mua e le wolunga o le maka upuringi ele o se mea fou le ele o se urua i mea le ngei ua kupu ile o langa le tātou te feola ma e soifuai ngā pau le mea ua pei e maualunga ese ma yeire maka upulea o ave fua i lunga o le me le kaunga ave yei oi e moni lau ite yoi le anga a ufa ya kufu ya uia i mako umaliu ele ile vanga umakuanga ngei ele i faya il faresa ngaola e hair kanga kare maliu ai ese faresa nga ave fai ai ma ese onga ongi kulanga ongi ese nga fa aloto i fali o le a fe ma fe ele fo ngei cases ele fo nei me fa bea na paule mea ua mala ese ai le maka upulea ona ua ave le tangata i lunga le social media ale ala e mangingo mai ale avenga le nusi pepa ole ave le tama mo koe me wase kofi soka inga ma to fa utanga vai tu load pa ia of yo anga o te fa tu load lava pa ia le fio anga wa fa sina misali lo mayava ma leve sa fa le tawala nga ole alu ka por kalam ai mai tau langa ole ma to lo lua le ma to lo lua ma ai langa o lai fa sua fa ina ile le tangata ole au mai lungo le nusi pepa ola ula fa fesili ua ma wase kofi soka inga ma le tofa ia utanga vai le a upa ole aso nga what's his reason behind ole alanga motive behind nga ave ile ngus pepa le mea
Ale iai ingi karangoanga se ikau fai fo ila o leanga kekenga mai longa finga ngalo. Tu lo fa fonga na tu se ikau fai o leanga finga u le fe au ai le ikalia inga. Ale ala pe fo ringa mai le iai fa kas. O tau most of so ta inga i Samoa o le se tala mai. Ya hafta ya tula fa asiat. O kele makele ifso ka ya male marka manoa. Ai o anga ngele se fulu kaya pole apa se fulu. Ngabili mai so kinga. Iya. Vi me so kinga fa mai ya o lenga vi mai ya upa. Pak. Vi dia kwa upa ya mangi fo ya. Vi dia kwa upa. Mai vi mai fa mania mai ma fa ko ese mai de. De me maka. Iya. Ola ukani ngo fa lo kinga. Kile ko mga ming lapis. Mam kile ko mga ming lapis. Apa ya wo ka ko wo lungo me ya. Ya la ka ko wo ai lungo me nga wo fa be ya kamano nga. Kana na kana fa. Oi ole wo vili tulo. Ole wo vili ina yo tu a ma ko fa ko ese iai ma fa malie ile me wo fa. Ya nga. Ai ole okay. Kafiola kafifi. Ole ana asiata mang pa ne pia. We. Okay ngofo mo ma fa me la le pela lungo le observa le wa mai el maka upu ngai. Sau no. O ngofo mo ma fa le ana le me le wo interview ya au ka nga ba ya. Ma mai la ko ni su lunga la ko newspaper. Nana le me ngale umai au ka nga ba ya. O ikai mangongo le me le nga kupu ale. Se kasa. Oka. Se lau paste. Nga kupu ale me le. O fa sa nga imale sunga fa fi au. O i me ele ai. Su auto. Ya. E fisiring ya. Ale wo fa sa nga i fai ngai. O te lo le mana ia tu a sala na sa yo por tu no a fa so fulo so sala is so la na fuiti o tau tianga o mai mo flat mo fre to masang a fa sa ia mai mon se wo sa o le sa ia di se fa tu la tala ia la nga o we out I speak respect tu la ngol man to fola fa sala la ia I pay for ia le to na ma le la ina la fo ia e ina i mata upu wa fa ye fo le tangi ale tulanga le sui pale mia i se article fo isa mai longa le observer pela no ta fa ya tu ya puleska funga le la na sa a fa yo te talia tu i lau sau noanga pe ona e fa fasili mai pe kala fe a unga lo mana tu le e le ka kaunga fa pe ko kasi se fa fasili nga le media okay yo e mo amene le nga i to tono le mato code of conduct and code of ethics fa sala lau e te tauna e alu e su ele fact checked pe la o mena fa ya mara tu ole fa so le la zona na fi a fa na mai mo mai se sil programa le la zona na fi ila uporo kalame na tau a mata la fa so ile information sa o mo pe taina e fi so tai mai lo ina o fa le malo longo le por kalame na fi ma e so tai mai ma e au ngani mai fa be mai o lo ya o ile information sa e yai pa wa yo kanga kanga o fi mo wa o na iai lungo le lau lea nga fai ei upu makala. Pe aru kara foi lele. A fai e kele iai le fai ngore umu, e kele i fu e umu, e kele i fai umu. O fai ngofia i o upu le tunu. A fai foi la nga e wharongo longo mai a pai mana fai, o le fai kala mena nga. O le upu tu sawa. O le mantou, fai lai le nga ruenga le no fai le no tau fia lo le wha soa le anafi. O nei na ua o maua le so tai mai. O foi le tina o fa pe inga o kar break o kilo kunga i lau meli la au mai tua i la leo mo fa pe okay I'll give her a chance langa o le sau lau info asiata sa o yai o au na fa fisanga i o mata lava nei na fa fia ngai ma fa fia ngai nga e le i yai kanga ka ia nga mai o fa pe okay this is a fact I need to check fa bena foi la le nga ruenga ia fa sala lau e fo ile mata upu leana le fo wangi nga fo er ko ke le lunga winga tulo ile sunga jula e pau te fa ilo atua fa pe mai o la u fa te amale pa le la no fa mani no na fi ina u fasili mai nisi ele ise o fa amon yanga ele isa u factor na me lo no wing o lo sa ili fo ya u ya mo sa ili ya se fa amon ya nga ve fo ila ya le fa fe taila o le wa e fio mai ya ha vai malu fo ilo fina ngalo mi se for sunga fa venga inga tanga tele na le tate walanga
e se loa le avenga o se kala. E walanga wo ta vai tu lava me se fo to telo nisi o lo tusi. Ia wo fisiringi ale wo o ai le kamali anga o si fa fenga inga. Wo o yonga nga va. Fa al tus pa ia. Wo o ilona to finga, wo o ilana tautua, wo o ilona to mai, wo fisiringi ia. E o fo ile ekalesia, wo o ari ile suengi isi ari I fa vai le ekalesia. E oi. Fatu ile mata upu o I la ka ke loa ya o ta fa so ta tira tu malolo. O I wa ka loa e mama ai ke le mengi o kala. Ai mbese la kala fai ai le o yais ni fa maoni ama. No winga la o yele ta por kala milenia fia fi e te fa maoni mai. E le I o akuse se observa e le I fesilingi wala nga nana o fa ya tu mata upu le tu lo fo le observa. La nga o la to le na mua I malai mata upu le. E la ua vili ia upa. Pi mga ia fa ngar so fanga. La nga o te fa alo te le mato la ulua ma palau li tu lo fo to o e va ia Maota I vai loa. Lo no winga. E le iai la upa I mea umangi. Ai le I fesilingi fo so to fina ngalo e ngusi pepa. Pe fa maungia kalangi. E nga upa na e ole apseva e interview mai ma fa ila ko news. E fa pe angere apseva ma ko ko fa ma ia o e sa ili ya mau ki ngoa le maka opu po le ale sa o le maka opu. Mai ya wa ye ile kama no le nga o interview pe aku sa wa lo manga ko se ka le fia finga ile o la lang fe ang. Ya. Le ai ma se fe au wa ka se kama no le e ka kala I fu e mea ia. Ia. Nei sang fe au ka nga ke o fa ye se mea. Na ke fa sa nga I fu I mani. Ma pa la bina nga fa ngai. Ia. Pe o nga sa ulang nga sia. Ai wa o ia nga fia fi. O maku wa I o kia lo ko lo fa se mako fa fe. Ia. Kale me o ko I o le mako fa fe au. Ka ufua le mako ngu na vea kwa imane e kalesia ola ai sa e na e langa sana ke I fua wa fai fua ya fai fe au fai fua e kalesia fai ku fua mane ka wa kwa fua mane ngu ya a le fia ko ai a le fia mako ai e ko kere o complain ne me ma kere o complain ne me e dai mais o mako le ke ne me ka sa ngai ngo so fa la ma ngai runga apseva ne usa ole me ngo ka mo le postale ale lo ia. Ia. O ke o mai ninga na ya uia le posa lo ia. Langa la kikilo kile ole o afia mai ai se ngu. Se kalesia o se ngo sesi. Ia. Ala ke kilo aku komenta kangaka. E fa ilo mai le fa fe au ma le ngu ma le kalesia ngai mai. E ole fa la ke le. Langa o kangaka. E pele ya la ko e kalesia. Manaya. Ah, ia ale ia ma se kali I pone lo ia ilunga. Ah. Ia o kele ia mga yangana le po ainga aso lango so ai. Ai sa ulo ilunga le observa le. Wa sen mai kanga ya ule ka upu le. Ko ingana le ngo ulo ilo. O ile aina o le mafu angana nga le postale. Ale lo ia le nga mai lunga. O la ule fisiringi e so follo ia ai la fisili e tau ye se so tanga le lo ia anga ia I sesiono liki ese information. Ia po upafu. Ia wana fo ngo fo fa kasi ma upa. O le lo ia. Ia. Okay. Ma ku anga nga. Ma lo fa vitai lo fina ngalo le vanga o le fiafi. Lo no winga o lai solo nga le to ainga fia o le fo o to e kalisia fo le kausi. Ma ko e kalisia le kausi. So ele o se mea la fo ile le peona tau no winga o la kwa I ko mala mai si o to ta ma fa le nga ia. Ma le ngo fo fi o le ma ko fa le kua. Ane pa le fa au ai luma. Ia. Ia. Ola ya le ya le mafkanga nga yo kama kua ma le fa au ma le kalesia a ko ya ma ko ngu. Ale wa ngale o singa fa ngo ngai ya ka ko ye nunga newspaper le ye ngale wale le o te manat me le sisi vai nga ko he afea ba ule ava no muri e ai le fa o winal proclame ya beta tu fo il malolonga vai mona le atawa ya
vatule avanoa ma minute muli vai sau no nga fai ia o lai po fala le tapo inga o telo foi ai o mai mo mai seu fa fenga inga ma le fale tua o suli ma feoi o nai o tua a foi wa sakia uma a inga karu ngai kala fa lelea ma nei tala lele ai mai se o le fio anga ma malu fale u manono mali tu malo langa o manono le a inga e tu langa foi ia sau nganga ku sai foi fa e tau ngai ia le ta o le umanino le matar vai que ovo foi a ko fain kusinga o isi ka ke ve ku ka o ka sore pe ka ilo i kusikala wa uma le kusikala sao o sau i lunga ma fonga ma fa lenga mai ngofinga ya eva tu le no le o il tofini ya fa ya tu asia ta ne fia fi tu sai fo ma ta por kalame ya nei tu na ye o te fa manu lu watu fo i pa ia ma manu fo i le ma te no i manono tau si la mai fo le nei tu la fiafi ia male mfai we no fo tu fo wale manofo tu sai fo i male mata o fo wale ani mai ia ele fai ngo fie fo ia te a ona oni fa mataranga fo wa mai lunga le yusi pepa ia me se fo i lunga tu penga ta fa ilangi lunga Facebook i fa mataranga fo i ma upu atangata o so ona la lafo ia pe o ina la ngona ila wale fa no noa ia pe ole la la na tau si la mai ne fiafi ia o sawe fa amana mala matu ma se ia matu fo i se talai i lunga le nei por kalame ona wa male matango fia fo i male man mia fo i fa punga matala wala fo i lunga le Facebook ai me se fo i lunga le observer le au te fa amanu lua tuai la sunga le pa pengainga se matou e kalesia me tisi i manono tai ia mai se fo ina yo ainga na yo matua ia lava pale pea e taso maua le on sai anga pongi matsalo le ali ia mai fo ele tua mana tu le ma fo ngale le mo tatou ma fo ele atina ino tono tatou e kalesia tatou nu mai se tono tatou ainga awa tatou te amana ia fua le pola mo tu mai tua e faima pale lave yo tau ma fau ia tatou anga ilumba a tau no fo ia se taimi ia tatou tanoa ia le nganga na pa fta ia tu fo le manu le atunu e ma futa mai lunga nei por kalame o ainga o atiero ma fuka mai Australia ia ama lo ona sai ama lo fo ile to loto awata to te amani anga mole vale tu lo ne afiafi e fa o so fiere tinga fo to ma fo fa ia ta to ma fo fa le li e mai le li ma fo fa ngale le mo ta to ia se amatalanga nga e ma tu ne afiafi ia sako ia no tama fa le nga alo ia un sai pe mo pe fi le mu lo loto e se taimi ia mi le atu tata noa sai po i mana lea vaenga ia ai whaftai tele le mafuta mai whamania tele le tua nea fiafi whaftai fo i lau tau whaasiata sai fo i male whaamanoa ina nei taimi mo le whaamanga lea mata upu whainga tāu tata noa ai ia whaaftai le a mao le malolonga ile o tu le malolonga ona toi whaau le prokala me le tātou whaasoa ia ve fo le nei lao vatuai se fa malo si au ia wa mama fange me o le ko ke fia ngai male fa no nga le malanga le maliu male oti alia la fa ko au sa vo ia u ia mai Samoa wana ti wo fia il tau sala online se matonu pe paulo se fa ala vela ve fo ile se fa mo fia ngo la ku fa a te lo na tu te sile fia ngo ka kulo ngo ka kango ki mai lava taruna te tala nei poras ai ole fainga tai o le me ole mamafa o se avenga ma se fainga tai o le motusia o mafutanga ai ave fatata ma pua ina ile ala ile tulanga leanga o se mea e ila do ele o tutu le alofa ma le lotu wala nga ya tauia manatu fata mata tala no ia o le tina o le lai fa fonga mai ta mama tina o e ia fa na walo ma fa na po le le o lo wika se a mongi ale alofa e ufi a manunga se e oi
e ufi a manunga se le ngai lua a ingo le tangata e lua a ingo kaka o lo a inga ma le a ingo lo fanga po le halava le tūlanga na mawai pe pai eskengi pe nga si il farkauku e le suia ia le whaavai o le whaasamo wa tala lo ngafa eyo ia ai mai mau e alo kali mai koe pa ia ilo tamata Oni lava. e foi le si taimi e whaaoso e le si tangata ina ia moa ni vi inga ma ni tala le leilungo le social media ma kele kangaka e ia ai sa tia ai le ngoa ta o le leia ma le tamali anga o mene o ainga o wana ingalo fo ia i tātou ai makele i o le malolonga ai au ngā fo i le me o tupu mai ai wana ingalo ia i tātou e le po pese ngu o le winga i o ia kala e le po pea se ngu iyo ele ngoko umi fo ile la ko yo so fo ya au yo le ma fo ile file mo le tua fa mai se ale nga le tua pa yo ainga ya me se fo yo fa malo si au sunga fa fenga inga ma pa yo le kalisia au fo ne ilanga langa ma satia ya le tamali anga le kalisia tu lo fo no to ma fa ile so le vai le o ngor kam ka up fa kolu ngo vilia le numero le ofisa au tu Samoa no vili se usa ili se fina ngalo le sunga le prestini iyo no sa ili le te au le numero le ofisa na au mai inisi o fafenga inga o te vilisa o ai Samoa ya ono o vili atu te loa wole o ayo pisi ia le sunga le fafe le prestini ya ole o ngai faftai ya ole wa ti ro elisi si vai nga fu to apa ise siku le wa manino au fala ta jojo malolonga fa wo ile program Welcome to Maota Samoa Service Station. Talofa. 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 Ua iai foi au au nanga i lunga le Pacific 40 ma le maua app. Mo nei tatou a inga, o lo alala i atu no mau. Tonte pia pia ona pia mo o Samoa. Papetai le pia mai. We will see you again. God bless. Table watile ua taturu le July ono le tautua fa wa wala Bluwave TV me se foi el proclame le Tautai A'e le vanga o le afiafi ma le bluia fai vole tatu wajuru o le na ua mai atu le ma fa tele tele noanga ma le tu fine por tina foi ma fine ya vai mona le atowa mai le fio anga o fale u manono ia olo o au maui New Zealand nei au kilani ia a ole fainga le o tatou a kukupu fa la vela ve Samoa e pe tau tali mai lava ia o ka masangi le e pe fa tali mai lava nei ainga ina ia io tau pe watu pe tu va atu ma tau ai tau nu watu ila tau e malanga tu e tu i fafu ia ai atu fo ile le pe se me sangi fia ainga le au mai se por kalame ia e fai na ia mo fo ia vano nei ainga lo atu fafu ia wa pe le malo si lava fo i ma social tau mo fai ngol fa mo ia o li mai na tu ila tau e tu va antu e tu i fafu o le ala o mangingo ai au fala ile mata upu now no we le mata upu le anga o e ese lo o mamai fa ta va e yo na fulu i lau fainga ruenga le tua mongi ala ukala e ese o te lo fo i inisi e mo le mawina le au nanga nei atunu uma wa o fo i tele o utamafa le nganga tele nei utamafa le nganga e le ngato sia o fai fi au se utamafa le nganga ma tina fa le nganga o lo tautua i le kalesia ia o isi foi fa fi nga matou te ngalu rue fa tasi le communities to ina malolo malo o to ina o sea o ia o uma lava tau langinga o lo iai o te fia tele o te militino mai latou e au mai ai le tu alalo e au mai ai ia le fa manuyanga le ala fo ilalia e a fua matangi ai se ngona na oso lava le loto na lela ia ka mo fai se so nginga ia fa mangingo le mata upu
ia te au fo ila ia au tātou te tuli au puina fainga whaavai a lea ekalesia ma lea ekalesia e ala ulea la fo ile tu alalo e ua manino le matole vai ai tātou fo ia lea turu au tātou te silingia fua e tātou fainga whaavai a lea ekalesia ma lea ekalesia iyo a whaia fo i o laka ekalesia e le o lea pito au ka ke fisiri ye fua le o le si me le au yiro ka malo si maru ka mala malama le anga e lo ye fo ile to fa male tali to nunga i mata upu siri e fa vai ai tali to nunga ma fainga fa vai an ale ekalesia male ekalesia ai paulo tatou nga luenga mo lo tatou fo tiuti tatou te tau mo fai e pola pui le nga luenga le tua iyo ai longa e ia i se tangata soifua i lalo le lale ngei. E loku i sanga whaife au. Ai alu koe whaasa kauro sanga whaife au lungo se. O tau mō mele wingo lau tala. Ai longa e ia i se isi, se i vanga ngā, le tangata lava o lai lotu se whaife au. Ai alu lafi le fake page. Alu lafi mai le fake page. O le mafua anga lea. O le kangaka la fo ilele ele ai o lai sau sao ilo na ingoa sao matulanga uma ai uharu faile mea ia si vanga ngai le loku le ele ngu oi fo ile ngu le wai jai lole wingo la utala nga e fai ala vole mea lea ma faata uvale ina ma faata sina sua for fa fia ngainga o lai ke loku ai sau sao yo foringa ko o lu molo fale kai au so ai iyo wa esi la fia mo malama si vanga nga o ye kere i ola i Samoa o le fainga sao ia Samoa i mea fa penei na ona e fa ta sina la vole ngole ekalesia whatsoever na ona e fa ta sina la vole ngole ekalesia ma e ave fa ka nga i lungo se ngusi pepa po ole alava ai e sau lava yo for linga lava ia sao malau ngo sao lo fake o yo lo page sao lo se fake page kafi oi marangu e kile anga fainga fai ai o le winga o la utala ua fae te uma tangata e fa nga ola to ma fo fauna mai le tua tu lo fa fonga maua iyo se ivanga nga ai le tangata e le nofo e le lotu e le tautua e le ano e le kea ngo fale o ye fai mai kama voile le pela tu lo weva ir kama voile le ai lopa voile le aya o ngi mer paulo pa fa pe tongi mai fa pe ele ano e nga me ko kupu mo kayao ele fa pe fo o le mele o tu la mai nei ya ele ko kupu fo ai o le winga o la utala ai se o le ave ai fua ia maka upu i runga ngi ngusi pepa mangi leki mangi mefa penga even I myself o ke su enga ni news manga nga ia ai ke rola ukala anga approach my fa penga ia uses I'm telling you anga approach my fa penga ia mala ufa sala lau mako ofisa anga approach my fa penga mai sisia kia usiata fia bakula o news le fa mon mole le wa ke le fe au le o ke so enga mo muanga ai o so enga kunga engofo ya pia pe ngofo sa vai ele fai monkanga ele ngofo ele ya o mai le kaukua ai sa ule me faka ka ipawala ukala e faka kia mai yes fatati mai se ise kaimi iyo wai uma enga le nga kar ka uvale o e ka uvale ko i ma ko nga kala ya iyo ara kala nga se fatura utala wa le te fa fonga mai e ni si o mai al proclame te lo la to tele ani so ila to le agree la utala le la nga yingi se ka ngofi ka send mai iyo e ta ngofi ta send mai se fatura la fa so le I have 3 videos now so far I have 3 videos na send me tangata o fasi nga kanga kai fai mai ngai Samoa I have them but I'm telling you it's not worth it kile fa ali ngora proclame
O kiri kai mai mawala po kala me faari ko mele. Because first o ke le mala mai kanga kai ka pu e ngi me ma mai lunga. Yes. O le winga la ukala. Ai se hang ko le pu e me ia ko e ave leo. Se fa tura utala le lengo vai tu nei stamititi le na fasi mai stamititi o Tyson. A lengo so e akua. Ia ele o se si fos ka miki ke so kang se mantu ia. Ele o kere ka unga ki ia turanga. O stamititi mantu mai o ile i so tanga ya mantu fo tu lo ia sa o malo i lo ri. Ai sila o ko ile story le au mai. Nela ka ngoa wi e fa so atu le tu lo te ino ai meia. Fa fonga uto. Fa ko a arreste leo. Fa to a o mata upu leo. Ina o share solo le mele no Facebook. Social media. Fa ko a o ngai leo. O le winga la tala, wo fa ta longa I vai o ko wi fie pu e meia. Makau ai mala lafi ko fake page. I share me ngai runga. Ia pe share mai fo ilo ngo sa o pole ala va tu langa te fai. Why did you just take that video as a evidence, as an evidence? Ave sa o ave leo fa pe komesina sungai malo o le mele ngo uyai. I am one of the witness. O ko inga ka lenga. A o ke le me le yengi. Se longa wo umanga fa le anga mai le kamari anga. O to vai atu la ni mele lo kupu mai ngere makeki. Ko vai la ile mele kupu mai ngere makeki. Ia. Le tatele fa tu wala ngo le tele o itu inga mea. Le ala lava pele o ke ka longo o te fautua mo tu ala lo tu pe o mala o fai prokalame. Ioi. Ai sea e ala yo nga fa o nga se nei au wala o so ta inga o le manga ia e fea sia ia ainga video call aku po a mai o matua sia kilo ainga o a me umo bo fa ngo fi a o mele ye ele foi nga sia me disi mele le makua I ka fasi fo a vili leo ia e yengi ka ko kula fongo e mafaya inga e taking le matter in your own hands. Le winga le no te fa tu la te tala. Ma tu au le mala u ma fa ka ngaka ringi kimi. Ioi. Anga fasi ngai la le ka mai ki tu lo. Ana fasi nei la tu lo oki. O maleola. O le mea o ele pu video le fai. O ai mai sei si ka ngaka ia ka fika sia solo ia mea. Na o fa ya tu fa pena. Io e kalo fai le masau o le whaonga se ina o le social media. Kalo fai. E le ngata wa toititi kulou. Tu lou le upo e toi e te au toititi ao o le lua tō whawha malou tu o lua io i le pō. Ua e kango live mai. Io e. O isi e live mai ya ki nganga vai e se fatura te tala. Au tala le fai aku. O isi e live mai e o ai kalangoanga whaasama ngoa o live. Fai to ana ia ainga ma me umola au tala le kele ngo uwikar maku ainga wo te faiso la. E isi le wo vakula o whaasoa le whaasoa whaaloto I fale mo ainga. E lo le fo yo ko fa finge mla ko fanga o fai longi e nganga sao live e fikeling fai mai o fai matou me ai. O kele o lo live. O le kaimi au ke lo ai live o fa pe menga pe langa le la fetu nei la utala le it's a reality e yai kai me fai ai mo suanga ainga e tai me fai to tala ma to suanga e sa ki ai isi kanga ka mai si kanga ka la fa fonga e sa lokala e tai me fai to wasuanga e foi kai mi wa e to fuale no uia e to fuale no mala to ainga e makanga ka pi fa vasi makanga ka pi ula yai ia e ke ia la o fai ko kala la fai le live mai ia yanga tulo ka ure ngo le ainga pisi ainga ile pisi ainga fu ile e ta mo wala loinga o se ainga ula ye o se ainga makikiva e fa penga ke ia le o fai ma ka u ka mari anga nga ainga ala live tato vai tato ye man Madua ese ale channel ma fau yai.
oi le vinga nga le wo fa so a to ila va un mele ia nga ro le lo fai kala oi le wa har wo fai kala ku la la wo fai kala vo nga le ia la vea koi maka ko mas ko inga masangi nga o yorongu ai size 2 alo fo mai oi ai voi po se ai por size 2 you know what I mean waka ko ka ai fai talingo au pa o le winga le o te fai atu wai la utana lea pa ai tete i le fa o ngā se o le Facebook ma le social media i le taimi se o isi o ai mo karangoanga a inga wa live o isi o ai karangoanga a inga wa live lai fai sa fanga afa fenge la ai ro sa fanga fa maole oke walanga o lai oke o makai a o ai nga fa le fulu matai e fa le fulu sa wa afa mai lo ya o fa malulu a ko le se sa fanga ioi ele se sa fanga tulo apai e ia ka ka o so mai markala fai so on menga ma kwale le se fai ai a ka bo me ai ngolong ko lua ma tatu fai ala live o ai la ka ka yo afia i ele nga ka le afia nga ka afia ko maru ko lua malanga fanga o so polo mo so fa maru malunga ai ku ngi ma ka ukala ma fa mai ma ko ke malu ai vai ka ko ye aleng fa ko umanga fai kala i ole live leng oh my good boy sa ai pe kilo oi ya na le ko mengi tulo ele se ya ko meni na inicio suafa matinale ko meni to ya ole alu le fale tulo ai ko ki hi everyone. Yeah, I'm about to go. As you can see, yes, this is my sitting room, and I am going to my other restroom, and and after my restroom, I'm going to my other restroom. I fa mai kusor poku manoro. La bongo fo angu fa perkang ye to my other restroom. I le ro ka unga ngai fa palang yo resi fa. Vai la ka ko ye. Ai ngangu. Shit. Ia o ngā re whaasore nei e fiafi. Au tala lea. Ia o ngā re whaasore nei e fiafi. E ia le mea e kakaunga e kango e live. E ia i le mea e le kakaunga e kango e whai ngā mea. Aua nge i pua inga i le ala. Aua ne i lia ina solo. Whaau tautai le lea ri savili. Mea e te tau ona teu. Ma fusi mau do tonu o lou lava tamali anga. O le whakauanga. E le o se mea e kei ka lo ia bai whangaro i runga. Afu e umarua koe e umarua koe le lei. A o le leanga i o le mea. O rou whai mai o kala ma e whapem. E uma e ngako e koe fusi mai mo koe whamai. You are so unforgettable. Oh, you are the air that I... Sa si mako veive au isumu. Wa ia. Se pau se kavale mo mi ai se. Iyo. E uma o vingi me o masinga nga ki nga makua I fai mai ai runga pe ele I o veo se me o makua masinga le nga makua I falai mu mai la esa ai vala wa de sia kama nga uso ko re kai o le ai fa fsanga I era makai armera elengi leo a leo maka elengi leo a leo maka fi an ko fo I mara maka ile wo umanga fo I me ka le ai fa sanga ile wodi ke er fa mai le fa nga fa ya fa pangu joli o le fa nga we fa pangu po ngai ka fa haf ku si ele angai me se ya o ko ya wa fai nei la wa no fo fa tu le wingo la tara wa ku ngela le la wa ka fasi solo mai le mele wa ya ngai ya le ulai ki nga matare fasi ngo sto mititi le taisen nga le wa mai lunga lo na ngo
le ala ua fasi si mea lea fapea oe le faia ua mionga malo vale malo mimita vale malo fia gangster fapea la oe e sau sesi pange karkama lea o se fakula ukala fapea la oe e sau sesi pange ka ele ai e sau fo ise ainga magua ko akele e iai la ngona o le na ainga ioi le ala ua koe whaasasanga mai ngi o ia le aro wharefainga o ka vai kungo ka ro whai mo molo talotu me le anga lai talianga mai lalo helpless a o le alo le malo vale marka ku i le auri le la ua ka vai kunga wa peko ro makei ma ainga ma le ngu walanga e ioi wa so e so ses le la alo e mele o le la vea ko i marka ngaka e le i fai misa wa i mo ko nga me fapenga ioi le la vea ko i waranga nga ma o foi ka ko sa mo winti tulo o la foi fa tu sa le fa ku sa ka ko i lungo le map la langi na ko fa ku sa le ka ko nga ka ko o nga uma me fa pe e se ka ko ku o se konkinga is fa pe e se ka ko ku o se konkinga o la fa tu sa nga le fa tu sa ta tulo o le tailango i lungo le ia tulo o fa ku sa nga e lo uma e loa o malava fa pe a o so e fai fo me nga o lai pu e mai mfari kasi mai o fo ringa e le loa o e pai malafa agora aqui fa de o cam ya mana tu ala vale fa so le fiafi ole tu ala lo ya je o to e fai e mea a whaapea ke pu e inga se ata po se video o se whaalave ma se mea o tupu o lau tua lalo ave le ofiso leo ave e whai ma mori mau no take it as an evidence pe a whaapea o lou ma fau le leile na o le a e pu e ina o le a e pu e ina le vaenga lea e whai ma mori mau ai a fai o no ma fau o le a e pu e inga ke kangoe kau ai mai ai runga ma fa mata mai ele atunu to e ma fau tasi ko e ma fau po sa oranga me o la fai io le anga ya uru ta fenga e servutia vai singano e a inga uma tangata uma e so toto e so ivi e tau le u e tau pa io o le tu alalo na ya ele tatou proclame ya auto fo ile tupulanga ya tupulanga fo iole no uma fio anga mai se fo iole tau maua tu itala o le o te tau maua tu o le io inai le fio anga fo ilo li ya to ale tai io mau le to vai mau le onsa tu le tu la fono la fu ya o leo ya fa masino al tu la fono le tangata soli tu la fono wala ngai fai fo o no e tau ile mata ia ai ua mamalo si tu la fono e tatou te le sao uma mai e foi wala ngai tau tala lava fa mau e uia wo o lo lima o ngor fasinga o lo uso e uia wo o lo lima o ngor lo wika fa moe ai i mata lava le tu la fono e le taui masui fa pena le peinga o le tu la fono ya o le fautuanga na ya pa yo le fi anga fo yo mnono me se fo yo le sunga fa fengainga kale se metisi me fritua fa le mnono me se fo yo pa yo ainga ya na u mon fa menino atu le vaenga tu saif ya fo yo le manatu ya fa taru mtawa ma le o le mta upu na u fa menino le tamaita ya vai mona le antawa ele ya se kapu nga fa sa inga si fa fengainga le ai na faia e fai fe aulo na tiu te fa leo mamoe a o mamoe tau na o fa mana tuatu ya tu lango tu la fono ma tu langa uma ya e pule au ko la eva ngor ka ko farsa ya ai ole ainga ya e lango ma mata uma o se tatai tu la fono ma fa alo longia la to fai fe au ya sa o foi o ka ma fa lenga au ke pole au ke ku makang ka ko pingin ma ko farkele lele wai iyo ele o ngisi fo yo le fa na u va tu pa yo ai va se o le faingo fie yo le me
ka ke karangoa buka masangi le anga tante ala tu ioi feta la ima fai tonu so matu ainga la fo ile ala e mai mka upule e fai ngo fie ia nga mala mai le mole matai e feta la ia me se fo e feutanga la ngolo fo inga kiu ke pole pui nga lu nga le tua e le sia nga ya la un ka ko fie si ile fai fe au ai le malu tonu ia itanto ya ai ole la urunga le na le tulang ole program le vanga le fiaf ka manga se manga ole tu mari la foi fonga vangeli tu tau mai la so tau ya ini si foi o tonga mani si foi o tanto wa tala fa au ai mo de fiafi a nga le mai le tua e to taimi ole a fiafi le dei ya me se foi yo ni so fia ngai manga luenga mo pelo tu malosi e fa au we tu tem faiva ya tatu tor sira so tau tai ilo so fu me se foi lo wola vai a seta fa baru mo nanga Bluwave TV Tautai A'e S3 soifua ma ia manuia